شاہیں کردگار گنجانی، شاہیں کردگار گنجانی، درماننت گمو رنجانی، ساتوک عالم زاہگانی، آرے پیں پتو ماتانی، بخشو کو دیوک دادانی، دادا ماں چھتو لوٹو کے اشتو رحمتاں لوٹو کے، شاہیں کردگار گنجانی، درماننت گمو رنجانی۔ بندات چھا اللہ پاکیں نام آکے غفور و رحیم انت، عزت مندیں گوشداروں کا مراگش صدف کہ شنگو تالان بوگان چھا تربت ریڈیو تربت اسٹوڈیو چی میڈیم ویو 981 کلو آرٹ سے سرا وہی توار کے گوانکی موجاں پیدا کیں پشما پر جگہ انت اتوار انت شمی دوست شمی دوزوا آر بھی بلوچ بزان کے رحیم بخش بلوچ ہے۔ رحیم بخش بلوچ کلیں گوشدارو کانا گندل جہلان کیا مراگش سادہ فتوکا واشد گشی گوامی لوٹ امیدانگوں کہ اللہ پاک مدام شیرکن بچکندے شمی لنٹانی سرا بات و شما وش باتے وشیانی منگیرہ باتے گامو گڑتی اچبر مگنداتے روچ مروچی جمعت المبارک بابرکتیں روچ جمعت المبارک بابرکتیں روچ ہمراہیہ ماگوشیں کے مروچی 29 اپریل 27 رمضان المبارک 27 رمضان المبارک اشیچی عبید ما گپتران بازیں کنے حبرحال بازیں کنے مروچی ما یک کیستیں بن حبرینا بلکہ جستے ارکتا کہ آشم کامن سنساؤں کارداری ہو یک معلومداری ہم استیں اور دیگا اسے کہ ما رمضان بابتا رمضان کیستے ماہ بابتا عبادتانی بابتا دینی حوالہ کا پتران کنے جس چو یہ وڑائیں کیا قرآن پاک کجام صورتیں کیا یہ گا ما الٹا بلکیں یک مرگی نام کے کجام صورتیں قرآن پاک ہے کہ ما آگا یہ الٹا بلکیں یک مرگی نام کے تھے دونوں نمگا آگا ما بگوشیں کہ مروچی کی دبوج روچ تربت و کشو پہنا دن تربت کہ ارچی کے علاقہ استن تربت دبوج واحد و پاس کہستے 7:20 اور کہستے سہور کے سہورے کے آخری واحد پاس ہیں کہ آئی اچھی پاد ورق بند کرنے کی 4:50 جست چشمت چیمشیں کہ قرآن پاک کے کجام صورت ہے کہ آئی اگا ما الٹا یا چپکائی بھی لکھیں اڑے ایک مرگی نام کہتے ہیں سکے ارزانے جستے وما آگا پتران کنے ابرحال بازیں کنے اقلا چکاریں گو ملا نواب اقلے بابتا چیزی کے صحیح کاریں رمضان المبارک کے بابرکتیں روچ دوشی 27 شب بتا اللہ پاک شمے کیستے عبادتاں وتی بارگاہ قبول بکاں آمین ثم آمین۔ مراگش ایورد انتر بریں کہ مراگش پروڈیوسر واجہ جلیل احمد کہ مراگش پشما ہٹ داتا تکنیکی کو مکار ساتھ دمانا امراداری کنگائن جاوید سالے کہ میں سرجمے ای مراگشاں گوم بوتا وشیں وڑیا ما وتی مراگشاں پشما شنگو تالان کتا میں ڈیوٹی افیسر شاہجان اور انجینئرنگ ٹیم کے استے عمل خان گوتی سنگتاں ادھر نشتا جر وجہ کے استے نصرت اللہ اور ڈپٹی کنٹرولر ابرار الحق کہ ای شنکاری پشو شنگو تالان کن گئے دیم ترہ ما کیستیں گوشن کے ای مراگش کے شنگو تالان بھوگا واجہ عبدالحمید شاکر سرکماشیہ جست چوئی وڑائیں کیا کجام صورتیں قرآن پاک کے کیا یہ گا ما چپکائیہ بلکیں گوڑا مرگ یہ نام کہتے ہیں مرگ کہستے ہیں یہ نام کہتے ہیں بعض ارزانی جستے ما رویں یک نوکیں چیزیں جاویدہ پشما کہستے ہیں ایر کتا شنگو تالان کتا خیر جان باکر یہ توارا شنگو تالانی کھنتے ملکیں ایر کتگی لائن اف کتگی پدا کھائیں شما ہمارا میسج بکنے 0300708358 سرا بزن کے 03007008008 0300708358 0301375061
جی گلین گوشداروکا یک بری پدا واشت کن تاربی بلوچ شمارا مراگش صدا پیتوکا ممروچی کیستن جستیر کتا جست شمه کیستن ذهنی آزمایش یا کیستن آئی کیو لیول جستی و شمه میسیج ما جوت کنن که گیشن چه گیش مراگش باہر جوڑ بکنن تاکہ شمه کیستن حالو لیکا مراگش باہر جوڑ ببا. ہمارا میسج اولی کیت کا سلام رحیم بخش جان من زمان شاہ ناگ زامرانے برزیں مات کو ہنچی تمہارا دل گوشے طرح کیستے باز تی مہربانی سلام بدے ایسا کا صدہ و جاوید صالحہ فرمائش ناتی حمید توارا اگر ناتی استے مراکش باہر میں جوڑ کنے شمی باز منتوار گندل جوڑلان کیا کہ ہمارا شما چی زامرانا یاد کو ناگا چی دیم تر ہمارا نوشتہ کتا رخسار بلوچ السلام علیکم پل امرات عربی بلوچ وعلیکم السلام بانو کنگوار تو اشتر شون ہے ماشاءاللہ دیوان سکباز وشیم جستے جواب سورہ ماشاءاللہ تو داتا جستے جواب تو راستے ردے تو دیوانہ دلگوش کا وشیبو کے تو جستے جواب داتا یا دے گے جو دو کوشش کتا رخسار بانک رخسار تو راستے ردے دیوانہ دلگوش کا دیما تو نبشتہ کتا کہ جو اچھا سلام سر کا درستیں گوشداروں کا نا سلامت باتیں لولی برو تھینک یو بنڈل آف تھینکس لولی سسٹر اشیچی عبید مارا دیم ترے بازارہ نزدیکی بازارہ شیطم پچھی میسج کرتا جنید نور سلامتی پر تو برادر سلامتی ہم پر تو منی براس جاوید امید نام نات استے حمید ناتے شنگو تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا ناگا چلوٹتا زمان شاہ جنید جان تی باز منتوار اللہ پاک تعالی سلامت بکن جنید نور شہیدوں پاچی تی میسیجت کے گندل جوہلان کیا تی منتا گرم دیم ترے میسیج مارا روان داتا ریحانہ گل السلام علیکم مہروان امرات مدام وشیانی منگیر آباد ہے پور مہرین سلام پمنی دوست دزگوہار بانک بانی جان یعقوب داد یاسین داد نصیب اللہ مہر جان کلانچی دردان اقبال کی تری شازیہ داد روزینہ سردشتی بانک ناز دشتی صدف بلوچ ساچان کلانچی تی باز منتوار گون دلے جوہلان کیا کہ تو میسج کو تی میسجن گیشن روان بدی 0300 7008358 اسرا مروچی میں ایک جستے ارکڑتا کیا کجام قرآن پاک کے صورتیں کیا گا آئی چپکانی بے لکھ کے گوڑا یک مرگی نام کہتے چمیں میسج بڑی باری اتکا ہمارا اکشے باہر جوڑ کریں گے یہ میسج علامہ دیم بدی ہے یک روے دیم نات امید بلوچے کیستے ہمارا لوٹ کرتے گا یکیا آئیہ شنگو تالان کنے پدا کھائیں گو شما ہم پتو ہم تران بھائی جی سجدہ نبی غلام ذکر بو گئے سجدہ بے شک اللہ پاک ذات سجدہ لائق کہ آیا آزمان اب تو طبق آزمان بغیر پدیانک بغیر کیستے پدیانک کا داشتہ سجدہ لائق اما ذات کہ آیا زمین کیستے بلائیں کائنات کہ آئیے سرا کوہ ہستا یہ تو کا کھور ہستا یہ تو کا مزن کیستے آتش فشان در کا اللہ پاک داشتہ سجدہ لائق اما ذات پاک ان کے آئیہ کیستے دریا تیاب کے زمین کیستے سے اسا تیاب انتو یک اسای زمین آئیہ کیستے داشتہ آئیے تو کا یک دیگر دکنیای و مخلوقی استے مزن کیستے سہدار آئیے تو کا آئیہ داشتگن سجدہ لائق اما ذات انت کے روچارا اکمدہ کہ وطی کیستے چا مشرقہ درا و مغربہ کیستے پدا بڑو بو یک شپے کے شپارا پدا اکمدہ کہ تو روچ در کے تو کیستے ختم ببو برو وتی کیستے مدت تا بجا ہر چیز وتی مدت سرا وتی ٹائم ڈیوریشن روگا اے اما اللہ پاک قدرت اللہ پاک گندگ نبی بلے آئیے قدرت کیستے آئیے کبریائی گندگ بھی اللہ پاک کیستے سرا
ما شما کلانا ایمان آرگے اللہ پاک توفیق بیدا اللہ پاک اما ذات سجدہ کرنے کے لائق ہیں کہ آیا آسمانا استار بے کساسا کے استال استم آہانا داشتا بغیر کسنے چیزیں بندگا بغیر پدیاں کا اگر یک استاری ای نمگانم کو بھی سرجمے دوگنیا تباوت کم بلے ای اللہ پاک کے کسنے کبریائی ہے اللہ پاک کے مزنی ہے اللہ پاک کے کسنے ذوالجلال کہ آیا اے چیزانا داشتا وتی امت وتی بندہانی سرا کستے بعض کستے بخشو کے آنا رحم کنو کے آنی گناہ نچانی یعنی خطا و غلطیاں نچاری کستے سوچتے لائق امائیں دیم طرح مارا ان چیزیں میسج استا مراکش باہرش جوڑ کرنے میسج مارا کرتا یا میسج مارا کتا چارن کے میسج پیسرا کئیت کا یہ مراکش باہر جوڑ کرنے میسج کتا محلب مہر لالا عربی چونے تو جوڑے وشے اللہ ترہ سلامت بکا تئی دیوان ماشاءاللہ باز وشے اچھا پرمیرے سلام سرکا مہر جان کلانچی ثنا گل راشد گلزار رحیم امراض نازش بلوچ عربی سلامت باتیں مانو کنگوار تو ہم سلامت باتیں تئی مہر دوستی ستا کرزا بلوچی میں ہوتی شاہدو شکلیں زبان سمیہ بلوچ نوشتہ کا السلام علیکم وش گفتاریں جارچین رحیم بخش وعلیکم السلام تو اشتہ چونے تو جوڑے وش الحمدللہ مراگش باز ڈولدار انت جستے جواب تو داتا جستے جواب تو راست ہے یا رد ہے سمیہ بانک سمیہ تو راست ہے یا رد ہے دیوانہ دلگوش بکم دیم طرح تو نوشتہ کتا کہ پرمہرین سلام مہر جان کلانچی پری گل دشتی برات یاسین داد سلامت باتیں دیم ترے بازار اچھے مارا میسج کتا من السلام علیکم من نسیم دکاندار چھے ہیروں کا چھے تمہارا یاد کرنے گئے تھی باز منتوار گندلے جوہلان کیا کہ تو مارا یاد کرنے گئے نسیم جوستے کتا مروچی کیا کجام قرآن پاک صورتیں کہ اگائیا چپکائی بلک کے بڑا ایک مرگی نام کہتے ہیں رو یک ہم دیئے نمگا یا ناتیے نمگا کہ جاوید سالے پشمہ لائن اب کتا اشیاء دل گوش کرنے پدا کائیں گوشو ہم پتو ہم تران میں شمی میسیجن 0300700358 اس طرح مراکش باہر جوڑ کرنے وہ جستے پسوا چشمہ چی لوٹے جی اکبر واشت کانت عربی بلوچ ہمارا مراگش صدفتو کا یا رب ذوالجلال یا رب ذوالجلال ارنیما تی جمال یا رب ذوالجلال ارنیما تی جمال یا رب ذوالجلال تی دربشی بے مثال یا رب ذوالجلال آزمان و زمین تی قدرت گواہ آزمان و زمین تی قدرت گواہ دریاہ کوہ لد استال روچو ما او دیمترا گوشی ہر یک کی کنتنت گال یا رب ذوالجلال ہر یک کی کنتنت گال یا رب ذوالجلال المیہ بیت تو کہ گشے بھائی المیہ بیت تو کہ گشے بی بی دیما تئی استی بستار چیہی میں زانت چی کمال یا رب ذوالجلال یا رب ذوالجلال یا رب ذوالجلال راہ در بری بکنت تیا دہر کجا زرد بیت متا توصیف تی ستا ہر روز ماہ سال یا رب ذوالجلال یا رب ذوالجلال یا رب ذوالجلال
زبان محمد دلام محمد شپ و رو چچم تہائے محمد مروچی مراغ شاموتی یک جوستیر کتگت کیا کجام قرآن پاک کجام صورت کیا یہ گا چھپکانی نوشتہ بکنے ایک مرغی نام جوڑ بیتے شمیں میسج پیدا کان چیزی ہمارا کیستے جو کتا کے جواب بدم پسو بدم شما میسج مراکش باہر جوڑ کنے مارا میسج کتا السلام علیکم من برکت علی چا پرلیند رمکولا چونے تو واجمرات کارندہ چونا منا تئی دیوان باز وش بھی منی سلامم بدے در سے کارندہ و گوشداروں کا نا منی پرمائش ناتے کسی گیبتا مکن کسی گیبتا مکن ایوڑے ناتے استین جاوید سالے آئی مراکش باہر جوڑ کم کسا بد مگوش مدام سلامت باتیں گوں کلیں گوشداروں کا شمی باز منتوار کے درم مکولا شما ہمارا یاد کتا دیم تر ہمارا میسج روانہ تھا مہرجان کلانچی السلام علیکم مہروانین لالا مدام شاد باتیں مدام وش باتیں شمی باز منتوار جی برات رمضان نیکی ماہ آخری جمعہ شما کلیں نا مراد بات شمارا ہم مراد بات اللہ پاک میں گشمے نیکین دعا قبول بکا آمین ثم آمین مارا شمارا نیک راہی توفیقہ نیکین راہ توفیقہ بدان رہانی آمین ثم آمین مدام سلامت باتیں گون راجہ مہرجان کلانچی شمی باز منتوار گندل جوہلان کیا دیم تیرا ہمارا میسج روان داتا وش کوشیں پروم کوش چونا وشیں کوش کشیت وشیں اچھا وشکوشیں پروم اچھی مارا نبشتہ کتا خدارم کریم سلام داتگی عربی بلوچ وش جوڑے من وشم سنگت درا وش جوڑا الحمدللہ درا وش جوڑ برابرو فٹ فاٹ سٹ ساٹ بمباٹ شوکشتہ وشال باتیں گم بلوچ شاگردہ گم بلوچ راجہ شمام سلامت باتیں مراگش وشیں وڑیا سنبھے تک تو باز وشیں سرحال اٹکتا چمنی نمگا سال وفا شوکت حسن بلیدئی رحیم امراض آرگل دشتی و بانک شاری تربتیہ پور مہرین سلام تی سلام سر بتان تی باز منتوار گندل جوہلان کیا دیم تر ہمارا میسج روان داتا السلام علیکم من مہرگل چا پلیم سولانی ورکو پترا میسج کنگاؤن چونے پلیم رات تو جوڑے وشے مدام گلو شاد باتے ماشاءاللہ تی دیوان باز وشے منی نمگا چے سلام بدے در سنگ گوشدارو کانا سلامت باتے ممروچی جوستی ارکتا جوستے پسوا باید شما دیگے جوہدو کوشستا بیکنے دیم ترے ہمارا میسج روان داتا من ندا گل تی جستے جواب تو مرغی نام لکھتا غلط بچ مگوش تو بانک ندا گل تو راستے یا رد دیوانہ دلگوش بکم ماں گوشتا کہ قرآن پاک کجام صورتیں کیا یہ گا چھپکائی نوشتہ بکن ایک مرغی نام کہتے ہیں تی جستے جواب تو گوشتا کہ تو مرغی نام لے کے تھا دیم تر ہمارا میسج کرتا عابدہ ہو تابادہ چی سلام پل امرات عربی بلوچ وعلیکم السلام بانو کنگوار توشتا چون منوش من جوڑا ساہی رو تو ساہی کہے توشتا مدام سلامت باتے سلام سرکم برات رحیم امراض ذکرہ بلوچ جلیل صاحب واسد برکت خنیزہ اساک فرزانہ شیرین زامرانی جستے جوابا نزانے گٹسرہ دلگوش بکا علمہ جستے جوابا مروچی تو زانے یاتی بکا پدا کستے ماشاموشی دیم تر ہمارا میسج کتا دشت رگت وڈ بازار کوسر کریم سلام سر تو جوڑے وشے سلام سجیں گوشداروں کا نصر جستے جوابا نزانے بانک کم از کم یہ تو نوشتہ کتا کہ جستے جوابا نزانے یہ
اسی مطلب ہے کہ تو سرحال سرا گوشک لوٹتا والا تو نزان ہے تو کیستے دلگوش بکا مرچی جستے جوابا یاد کے کنے آئیا گڑو تی مجگے دماغے تو کئیر بکا بے حال مکنے دین تر ہمارا میسج کو تا سلام عربی بلوچ من احسان اللہ چا تربت آسکانیہ منی سلامم بدے کل بلوچ راجا اگا واحد بود گڑا عظیم بلوچ ناتی پلیکا عظیم بلوچ نات میں کرا نیستن جاوید بلوچ گوشگان کے نیستن دین تر ہمارا میسج کو تا سلام عربی من جستے جوابا نزانا مناب شیطم پچی بانوک یہ ہم گنجی کے تو گشت کے تو نزانے تو کہستے ہیں مناب تو بزان کے میں فارمیٹ اس طرح چلا گئے تو اسے نزانا دلگوش بکا مروچی ای جو سے پسوا کہستے ہیں ذہنے تو کا بیدار ہو یاد بکنے ای کہستے ہیں آئی کیو لیولے کوئیشن فہد شیخانی بازارہ چی تو مارا دلگوش تی باز منتوار گندل جولان کیا یک ناتی کمو یا ہم دی کمی دلگوش کنا پدا کانش میں میسجاں مراکش باہر جوڑ کنے گوشن کی کئے راست تو کئے را دیں دلگوش کنے جی عزت مند گوشدارو کان دیم تر میسجانی نمگا روے مروچی مجوستیر کتگا شاری تربتی گوشت جوڑے وشے منون تر دلگوشان کل راجا رتو سلام داتا پانوک تی باز منتوار کی تو میسج وتی روان دات پما شاہ فیصل چا گورکو پا نوشت کتا ببکشے چمان چی دور و صاف گندگ چمان چی دور و صاف گندگ سکیانی ساہتا دیما اوشتگو کندگ ہر کسی کار نینت سلام پا گوشدارو کا دیم ترا پیسرا تو میسیجی کو تا کہ شوقی نامی تی اللہ قربان باتاں شنک اللہ ظاہر اندر برز جہلا ہر چی ہستاں تی اللہ بخشوک توے یا اللہ ما پکا بے بخش اللہ ما پکا مارا بخش اللہ دنیا کشو یک راہی دنیا ہا یلدے دوکا ہے کل فناو بیگواہنت قائم دائم اللہ انت شاہ فیصل تی باز منتوار گندل جوہلان کیا دیم تر ہمارا میسج روان داتا صدف نور چدشتا نوشتے کتا عربی داہم شاد باتیں جستے جواب سورہ روم بالکل ماں کیستے نومتی مراکشی گٹسر نمگر ہو گئے صدف نور تو جستے جواب راست دا سورہ روم آگا تو آوڑا کیستے الٹا بلے کے میم واو رے مور ایک مرگی نامن تو جستے پسو راست دا اشیاء چی عبید مارا رخسار بانو کا جستے پسو راست داتگا تو اشیاء چی عبید سمیہ راست جواب داتگا شمی باز منتوار گندلی جوہلان کیا دیم تر ہمارا یک میسجی آت کا آئی مراکش باہر جوڑ کنیں گڈی میسج بھی پری گل دشتی نوشتک برات سلامت بات ہے سلام بدے بانوک شیما بلوچ پلیم برات شاہ فیصل لک سلام تی سلام سربتا مروچگیں مراکش وادو پاسا محمد اچھی الاس کنے وتی کے رکش مردمانی ہے ایلداریا بکنے نیزگارانی ایتے وشیانی روچا آہانا کیستے آہانی وشیان اے وڑا شامل بے کہ آہانی کومکا بکنے کوشش بکنے کہ کجام موڑیا شمی دستا بھی شمی گنجائش بھی وتی نزدیک ترے مردم اما کے نیزگارا آہانی کیستے ہے ایلداریا بکنے شمی ای ایالداریہ چی شمی ای کومکا چی آہانی لنٹانی سر بیچکندگی کہتے کسی لنٹانی سر بیچکندگی آرگ اشیاء چی مستریں انسانیت مستریں عبادت دنیا تو کا نیستنت وتی کرو کشے مردمانی اما مردمانی ایالداریہ بکنے کہ آنی زندگی شمی مہم گرنچم خاص کر اما مردمانی کہ شمی بزرگ مسترہ خاص کر بزرگانی تو کا مات پیت کسی مات کیستے ماتو پیت استن سلامتا آہانی کیستے سائگ اللہ پاک آہانی سر برا بکانی سائگا ون ماتو پتانی عزتہ بکنے شرفہ بکنے چیا کہ ای اما استیاں کے دنیا تو کا آرگے کیستے وجہ شمی امی ماتو پتا شمی واسطہ بزرگن شمی واسطہ آہوتی زندے تو کا تکلیف کیستے نوشی جنجالی کاٹتا بل شمارہ کیستے وش کتا شمارہ کیستے شمی پرورش کتا